بله افکار من مراد مجارکی گرین که ازراندی بتایبتی استانبول یک استانبول خواب دلی سیاست ترکیه تحسبان جبلی آبوریه تماشاوانی جا بملیونان کرد لوردجین هست نتوا پروری لجام کردان حال بتا پیوسته کرد نتوا پرور بن نیشتیمان پرور بن جبرکوچه دجمن و نتوین سردستین دوره کردان هر وکی کرد حسبینه مادام تو کردی بابو خالن تا کردن تو کردی چقدر سر کملیکاته سر جنسیاته نویسی بیت اول فلان ولاتیه لید جبرین ما بخو اعتراف دیکن کو ام کردین ول سر کردی تیامه بگو من کرده هری خراب پیتر کرده هری باجی تا ازراندن تا اشکنجدان دماکو نتوین سردستین دوره کار پنما بید که واتا مادام تو کردی گلو چما هستی نتواتی تشیین برانبروان زیده تر نبی جبر کو آخاته هی دیروکاته هی گلگ نتوین وی دوره کو ناه نتو کف نارتری برحال رئیس آزاد ساگنج چروکاری سیاسی استانبول gelmeye یک آزاد ماتا باش به ادی هست نتواتا پرور نتوا پروریا کردان پیوست نها گلو دچ آز دابی پیوست کرد چه وقتی نتوا خو ناسنامه خو چاندا خو دیروکا خو ولات خو نشتمانی خو در کبنیی تو بینی دشبرین کردان چلید که böyle ki kitabı evli kulin çakiyatiye kirin kikiriye kijan müjaratiye kirin tabi em evini zanım le milletperveriye Kürt ne sadı 24 sadı 24 ne hesler sadı çilene sadı pinciye iz dusult sale Kürt tekuşina milletperveriye de tekuşina azadiye de ev kas tekuşina da çako iro sadı siyone derketiyem ko em eviş xara piroz kabilüken eva kemasiye tebi kas Seyyid İkal, Seyyid Rıza, Halid Beki Cibri, Mela Mustafa Berzani, ev tekuşine ko evar hatiye dan ser milletperveriye ser millet Türkçe milliyetçiliği hatiye dan ev kemasiye ki yani evar nefse ki piroze. Kürt her tüm bine sosyalist, bine demokrat, bine liberal lebeli milletperveriye hoş bir ne kirene. Sebi kase eftişta kunaha dekulinde ku derketiye sade tahmin edeceğim sade çıka derketiye sade 34 kesin sade 34 derketiye yani evci hakikaten ev kemasiye ki eva gelirken Ruseli rüle zidetin menadeki çıra Kürt sade 34 evi milletperveri ser milletperveriye diçe بله کاکا زاد آوتا گوتی راسته بار بکه راسته جبرکو هر نتوایک لوی جهانه قدر نتوای کرد ظلم لهات بکرن خاطبانه قتل عام کرن جینوساید کرن آخوان هات بحالاندن قلاندن بار بکه آسوار و شینوارن وان جنان کواتا نریناتا درسته نتوا پرستی لجام کردان هیه کرد همو خو نازکن لی شرط عمر جیاوازن کواتا نها گلو تاشان گرن گف هستی نتوایتی زیدتر گشپ بیتدان زیادت قالبیت ایدئولوژیکت حزبی دا نه برتسه کردن و بارتان کردن جبر کو چرا نویسه ما کردن همویه که یا لکی وبی بله در حال که مزه از سوسیالیته کی کردم لبل از milletperver yani sosyalist binamın nabe ko az dije milletperveri bibim az di sosyalistim benim milletperverim şu tekuşina gele Kürt na şuraşe da az her tim hebime Tisa komiserekeci bu elbette geleke Kürt iro sade pinci sade şestivi guti bina vile kunda derketiya ko em milletperverin tabi çıl sale Kürdistan'a Bakur'da şaraki devam dike ev şarı PKK elbette hem de erozyonan hem de işte neba Kürt'da da çekir Türkiye'cilik Gujarat Bejin nizam devlet dizi devleti hareket kire fazla ama tabi hem de milletperveri neva Kürt'da da şikayet ana guri neva hareketa PKK tekuşina PKK'da ana guri İro'da ku milletperveri zede derketiye evet ise ki piroz evi kabilken piroz le ev ne piroz evi PKK evi milletperveri veravi hıst Çitayavi evvelavi hısa erdi naha taze Kürt bilindirdi be çıkacı PKK tıkate o kaçı Kürt bina kuat tahse بله هم بحثی هریما کردستان میکنم باشور کردستانه توزانی باشور کردستانه چقدر شوراش کرده حتی بونمونه شوراشین بارزان هبونه شوراش ایلولی هبویه کار ودانه نوی رنگ ودانه نوی او فلسفه کو بارزانی وریدانه لروشالاتو لروش آواو حتی لباکور کردستان جهبویه اونها لویر برخوب که از بونه که ابن شوپیه که
سەرکردەیەکە لێڤە گەرەکەمە هەیە ئەڤە کوردستان 24 هەیە لەڤر لە ئستانبول ژیمە بەهاڤرام نیقاشەڤان پرسێ نەتەویکردنە ئەڤە بخوا تا چەند هەیەجانێکە هێزێکە مۆڕاڵێکە کو فعلا کورد لە هەر جیەکە بەیدی شانازیە پێ بکە هەستێوی بە ئازرە بڵند ببە ڕاستێکێکی مالەتە ئەوا بە دابی dilê me jî xweş e çawa ku ev ew tişta miletperwerî ku ketibî erdê îro ku ji erdê bilindir dibe dilê me xweş dike dilê me geş dike lê demekî hêja ji me re rê lazim e ku em têkoşînekî dîtir jî bidin ku ev miletperweriya Kurd bibe nava zanistiyekî de bête danî ne nava zanistiya dijî dewletê veya dijî yekî dî nav zanistiya Kurdistaniyê de nav zanistiya Kurdiyatî de ev milletperwerî gereke zêdetir bide everkirin derkeve hûlê sebî qasê ev tabi pîrozekekî kevata çarenivîsê Kurdan hemû yek e Kayk Azad yanî Kurd li her ciyekê bin çi qas kimlîka wî çi ser cihad bîte nivîsîn lê heta dijberên Kurdan netewên serdest madem tu dizanî tu Kurdî ê Kurdekê baş bûyên xurabî her hisêba Kurdêtiyê bû te diket her hisêba wê diket ku ew çawa li gor berjewendiyê dixwe siyasetê derheqî te bikin mafê te bêjê bike fermû li Tirkiye 20 milyon Kurd hene heta wan nikarin bi zimanê xwe bavin kevata ta çend giring e di nava Kurdan jî de îradeyeke hevbeş roşenbîriyeke hevbeş têgeşneke hevbeş nexşereyekê nîştîmanî netewî hevbeş e begelû yani tabi o işte kutubîce otur ne nava Türkiye'ye de roşenbîran da sosyalistan da milletperweran da rêxistinek ku em bêne hev bikarin pevra têkoşînekî bidin û bibine muhatap ev hêj ev rêxistin tê nebîne lê tiştekî heye em Kurdê Tirkiyeyê ew ê emrî ku temana wî şêste ku ji Îstanbulê ye ev ê tanê nava têkoşîn de hêja hene hêja nava wî têkoşîn de nava rewşenbîrî û nava têkoşînekî baş didin lê tabi eva kêm e nava vî lê kulîn de tiştek ku derdikeve ku İstanbul'da jî ew ku hatine İstanbulê Kurdî İstanbulê ew jî asimilasyonekî zêde wan re hatiye çêbiye asimilasyonekî zêde çêbiye xwe îdî ji naskirina xwe jî derketine tabi 5 milyon 6 milyon Kurd heye İstanbul nava wî 5 milyon 6 milyon Kurdî de lê em dikarin bêjin ku Kurd îdî zanin îdî dixwînin îdî evî têkoşînên nava demokrasiyê de û nava insanetî de dikarin bidin Belê gelek spas birêz Azad Sakin şerevekarê siyasî li Stenbolê zor spas